Iyang okay panipon malen mau narakso kon pon penyu mau kisanan kan ko lukon ko nanalang ko nang kaniyeng ko mau choro rong sakol macay kopna koryan kopna speaker and legislature sound kopong lapalapakan nan panyan siya momot sa government to chon pon penyu sak pajawan luka kuburan koras ang nan sakol macay rongan ranwach. Ngay sarli Nicolas Meban pacawan kalire kukurakan hautapan sapon macay rongan ranwach. O iya cara lapen sapon macay rongkan kaloktan kaitan sus en kaupasan karyapak en wain matalaniyong karyaw kaskul en uya panapali kapinsalet ta soma coronavirus ta COVID-19 o kaslo men kapasok ka te update ang kapinsalet sa COVID-19. Wrong sang matalanim Pompey. Kaloktan paitano susan telecation and kaupasan karyapak. Henwain matalanim. Pecangan uyawiyar ni maslo hen parya katriyaisak. Nintuan robote sang election chairman and Wayne Matalanim me katetetar me Israel me sansal pakan ye Israel makoitar nanusus and telecation and kaubasan koryapak and Wayne Matalanim me uyawiyar ni maslo and parya katriyaisak harya Israelakan o chochon khusus naman Israel telakatkan pacawan alatiyar. Candidate and at-large candidate stand yet kolati usus kutlimay sakwano. Candidate Pilis Silvanus usus wala bukoy pa sakriyaw. Candidate Petrus Esa usus isa bukoy isisak. Candidate Essentia Elias usus isa bukoy may sakiso. Candidate Esteban Santiago usus isa bukoy silisak wano. Candidate Wilfred Mutong usus isip ko si Lisa Klumao o Candidate Wolberg at Leusus wano po tuway sa kayo. Ang Seren Walyapakan do Walyapan Lobtiel Candidate Alpester and Reusus apo ko pa isak tuwaw Walyapan Lobterial Candidate Chani Atli Jr. usus wano isak tuwaw Lobtisilo Candidate Joab Orlando ususab kutuway sa kiso. Walyapan Daptipayo, Candidate Kenny Silvanus usus abkuryay sa tuwaw. Walyapan Daptilamao, Candidate Watson Philip ususab kutupayo. Walyapan Daptumano, Candidate Elwach Kalan ususab kutuway sa kwano. O Walyapan Daptiso, Candidate Altrixan Kadersan usus lisak tuwaw. Kalok tawach miyawiyan ni sa isak hen parya katriyaisak nintuan ruwasan kasanet hen way matalaniyong nagdaamel lain isakan lain pa isak riyaw o kasanet en way enusus en way matalaniyong o pechawan sang sang maning katar lapalap en way matalaniyong Honorable Pechluk F. Ringland. Karyawan sabol macay mga ranwach pansang kalawang yawen Pompey. Nima sa isakwanuan barya katriya isak panian rong nan sabol macay retyon Pompey pacawan alatiyar men kawe temen kaskun mepan kaksawas sa kacay dan weweki kapinsalet ka saumawan coronavirus ka COVID-19 meranwach uya saumaw laut nan sampang. Kapinsalet sa mga coronavirus ta COVID-19 yet, which we are master magan karata sa umawan-way magan tawsa nga manaramas nga manaramas. Kasalaban sa umawat siya karakar papakopmak o nan kapinwar matak. Sa umawat kaktawsang nipil ang may patyosang rena manaramas na singalan kiyat sa umawat niyan sa umaramas manapan papakop o asi kecai pilkap aleti somawat niyan sa magkecai sayrata wasa mamasen somawat miyar akto ke kita
Masawa tachuman. So mawat uyakayo kaparang railakan mena telikoilat uirailakan makowa soma mok somawan suka o somawan mongyong. En pilpachawan sansal mesaikin chawani mepan kakamela mas en somawach. Hap makachay pan matang apali epan pangkak sawasa kachikala somawach ren amanaman kachay laranas. Puen yang apali o kachikala tau pasangan somawach kachay lanane itawan nyopapukach ye omnyong kusok sakan riyay sakola yaramen pacha-pacha sili makom kon makom somaw para awam o chumam niya isaw asi takabakot insanong ka magaleta wasa koros o tupsaw koros na chay kin toke tesay o kasorela takachikala kapakon kan. Hen pilpachawan sansan na nan rop katirok tar na maswach kak mamaurawar yay saktayo tonchon kokon taropoy ran riyaw lel ran silu ni plastik te machokan o wasilu nanang te sangchaykan na rasang polipar nanwawa. Puen kak sawa sa tarakomoy o amuchungal panay sang kapal ay sumawat yajrakan makomanane. Itawen yaramen mo itang sarikan hen pacha-pacha sali irailen pacha-pacha nanimkan omyang ke sok temen omyang ay so koros muranampan purasa ngakiswasa tuto mo nampan sayat teto kasarikan te samjaykan ni champasami o loporata mulukaukan muranampan likawi. Ho kain saklan sapal macay rongan ranwa chapan pitmen kapa sakap te update ang somaw takapinsalet and coronavirus. Rong sang balian WHO, the World Health Organization na nasa isaktuwang ang pariya katriyaisak. Kasalita wan chocho naramas na pachawan yang erali takapinsalet te somaw and coronavirus to COVID-19 which me pachpachoyan niyaramas lop tuwanan kita puke riyaw kasiman. Nan punga naramas lop tuwanan kita puke riyaw kasiman which me nem lima kita puke riyaw kasiman nok chanaleti o memelar ray naramas isiket wala puke isiman o me opchan kapinsaleta lata melay ray naramas isipuke waliyakan mo naman. Leleton na masa isak tuwangan pariya kita isak kriya isak waikan marabot kasaleta kapinsaleta somawat pachpachoyar nan wen Western Pacific region naramas mayang iralete kapal te kapinsalet watch iray naramas tuwanan na kit wala buke pakliman o maopchan aleti iray naramas silubuke hekrinyaman o mem irailakan memelar irailamas silukat silubuke lima kisman o meryak siliman na opchan chakabinsaleta la tamela. Nan wen European region irailamas mayang iraleti sumawat irailamas isinen pakit isibuko wanek o me kitwap kuya kaman na opchan aleti o me irailamas na pachawan kabinsaleta la tamela irailamas silukat silubuke lima kriyaman o me wanabuke paman na opchan mela. Nan way ka ng Southeast Asia may pachawan yang iraleti kabinsalet te somawat irailamas lumabuke siliyakan walman o me wanek siliman na opchan aleti o me tuwaman memela o man na opchan kapinsaleta la tamela. Way ka ng palian Eastern Mediterranean irailamas me pachawan yang aleti kapinsaleta somawat irailamas nen walakat wanek o me kut lumabuke lima kriyaman na opchan yang aleti o memela irailamas kutek o me ebuke pak na opchan mela.
Wakan and Richin of the Americans, Israel Aramas, bakit tuwa ko isiyakan tuwaman mayang eralit kapal and kapinsalet te so mawaj, o Israel Aramas riyakit riyabukabak siliman maakchona leti, o Israel Aramas wanek walman memela, te kapinsaleta la romer ek walman maakchon mela te kapinsaleta la. Wakan and Panin African Richin Israel Aramas mebacaman yang eraliati kapinsalet te so mawaj, Israel Aramas riyabus liyakan siliman, o me bakriyaman maakchon yang aleti o memelar te kapinsaleta la Israel Aramas paman, o aman maakchon kapinsaleta la temela. Palian tabriway jo bilbacawan taular o bilbacawan taruran kawait koy, ang yapan parosang komoy kapinsalet te so mawaj. Ay so korosong nyam kapilo sok ten sanitizer po yung isang mas nito. Ay so koros parawa mo chumamay sa kopokop te asipueter kataw pasang mas ay so maw. Ter kayang panray na so maw kanya irairan pitch silo pagkamutyali ito mas sang rai na so makan, amuyang mo nam to kan masa cumay o puen pero sang kong mas en so makan, ter kang utukan man meso cello, o makaman ki kapal ay so mau karakar ko pagkabo kapal nas nga kakam kalangan kolmon unian Pompey panian publical, ninampan telepon silur yaw saror yay sapriyaw isak payo, Ria isak riyaw isak limang, ria isak riyaw isak wano, o ria isak riyaw isak su. Main ko yay natyakan autapan sa palmachay rongan ranwaj, kalanganin kupuran koros o kasaleya. Kala